Mlaleli kwala FM sibuyile futhi nalento ye level 4 countdown. Lo mhla ke ngicala ngalungile mango. Kumnanzi nje kunjalo. Lento kwangathi ithathe amandla ngendlela lesimangaliso. Zilikwala FM sisemandleni. Lungisa uyadumisa lo mhla. My God. Oh Jesus. Kiti uya pila yimi anga pila guwe hallelujah yeah oh Jesus ya pila lengadanga. Praise the Lord. Ha kiti u ya pila yimi ha anga pila naguwe isimanga sikaya oh Jesus my God hallelujah worthless me Ethelamina praise the Lord how kiti se ngamthola mina ha nawe ungamthola msalwane hallelujah iyaphila lengadangada hallelujah hayibo kithi se ngamthola mina ha ungamthola nawe ungamthola kuyisimanga hallelujah hallelujah iyaphila lengadangada iyaphila lengadangada. Ulwandle lwamabona nomfuni Jordani abegcwele ephakathi kwabo Jehova ulwandle lwamabona wathi abahambi bodwa nabo nomfula wamabona babegcwele babengahambi bodwa bafulelwa umfula wahlelwa wasefikile umfula waphithela abantwana bakwa-Israyeli abengahambi uma umtshana wasithuka
Akasula Jehova unakalo ulwandle anakalo itolo nesimo sakho siyalazifikake unkesabi yebo Nkosi yebo Nkosi ngithi yebo Nkosi ngiyavuma ngifune sakho isandla ngithi yebo Nkosi yebo ngiyavuma mina ngithi yebo Nkosi mina ngiyavuma ngithi yebo Nkosi yebo mina ngiyavuma mina ngifune sakho isandla yebo Nkosi mina ngiyavuma angilutho ngaphandle kwakho mina ngiyavuma angilutho ngaphandle kwakho mina ngiyavuma ngifuna sakho isandla ngithi yebo Nkosi mina ngiyavuma namhlanje ngithi yebo ngiyavuma ngithi yebo Nkosi mina ngiyavuma ngifune sakho uma ngithi yandebo shiyabondebo uma ngithi yandebo shiyabondebo uma ngibise lakho Nkosi baba sifeze ngifune sakho uma ngithi yandebo uma ngithi shayabo siyabondebo uma ngibisa wena Nkosi mina ngifune sakho
njalo ushilo njalo ushilo njalo watuzongihemba ushilo Jesu ushilo njalo ushilo njalo watuzongihemba ushilo njalo ushilo njalo ushilo njalo ushilo njalo awuyenzo shile matini yakho ushilo njalo ushilo njalo ushilo njalo ushilo njalo awuyenzo awutukuzonke umihlana malanga oyenuya ngigcina oyenuya angironda owemini nasethu kasozonke isikhathi ewuhlale namishalo elaya uyayikhanyisa ushilo 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 njalo wena baba ushilo njalo watuzongihemba ushilo njalo haleluya wamkhuthana wambekela ushilo njalo sazakususana ngibekele ushilo njalo wakhona bakathupha ushilo njalo wakhuthaza umoya wami wegonyama wena wangigcina wena wangilola emini nasebusuku ngasosonke isikhathi uhlale namishalo endleleni yami Nkosi ushilo njalo ushilo njalo wena ushilo njalo ushilo njalo amandla ushilo njalo ushilo njalo ushilo Amudimu wa mwa uwalite, yeah.
uso noluncedo ungase ngiwelile ngaphesheya bajodane ingelosi osingebeza etroneni nayehova siyasune ngembezi kwala FM la kwala FM bekunjalo ke Lungsa iyangicina lendvo iyangekhuphuka lendvo nomhlaba ivalelwe ngaphakathi lomuhla wothumisa ivalelwe ngaphakathi inamandla asisho mlelo kwala FM ukuthi ke uyabona nawe ukuthi indvo iyangekhuphuka wena nje hlala ufake sifonyo la ukhona khona kanti njengoba nje siya kumhla ka 1 June tikolo tiyavula sicinise la isifonyweni sicinise la ekutseneni ungasonzelana lomunye umuntu sicinise nje kuyo yonke indzawo utawubona sitakwehla likhwala leli njalo ngikutshela ukuthi ngabe kubani lo danselako uDJ Coral Vos Manana hey tsara